Bathi mangabe fika emzini wasezilindile eClermont evalelisa khona esebuye eGospel bathi wakhuluma lamazwi wathi ngiyababingelela abantwana bayingcwele benkosi enkulu yasekuphakameni abathola ithuba lokungena eintameni zokuxhumana ibese bebukela izinkonzo noma belalela izinkonzo. Ngibingelela esikhathini esinzima hayi eSouth Africa kuphela kodwa emhlabeni jikelele. Lelizwe lakithi ke lase South Africa sisekuthaqa oku level 3 ngoba ama regulations kahulumeni ongazivumeli kuba sihlanganyele. Ngiyakhumbula ngolunye usuku emzini wakithi eYideni kufika umshumeli wangapha eMzumbe uthi ngolunye usuku kwake kwahlangana insizwe ethempelini lakhe zathi zizwe zingasamfuni umshumayeli zahamba za enkosini inyanga yezulu zazothi inkosi sizomkhipha namhlanje umshumeli wethu asisamfuni sesifuna ukubeka usibanibani uyena simbone efanele ukuthi akasihole abe umshumayeli wethu. Bathi inkosi inyanga yezulu yathi ngaphambi kokuthi nginishintshele umshumayeli ngicela nithathe nawo amathuluzi nehle lapha negcawini zayisesezansi ngizigcawu zazingakabikho lapha phezulu zayisesezansi kwakunehlathi ke lalikhona kunehlahla waseyibala ihlahla athi ucela ukuba bayizwise uma sebezwisile bese beyabuya beza kuye. Bathi baqala behlabelela ilizwi lenkosi elifikile phezukwethu nathi masilemkele ngenhliziyo ezimhlophe beshanga ucelemba beshanga ngembazo beshanga ucelemba beshanga ngombazo luthi isihlahla asaze savuma ukuwa. Bathi mabebona kuhlangana ihora le12 isihlahla luthi asiwi baxaya ngoba sesikhulu yindaba singawina basebenza sihambelise enkosini siyobuza ukuthi kwenze njani. Basesa amathuluzi abo base behamba behuba beyohlangana nenkosi baseqhubeka lona ngelezwi elithi lizwi lenkosi selifikile phezukwethu nathi masilamkele phezukwethu. Bathi befika inkosi esimile esitezi kuveranda seyibalindile ithi inkosi asekuphameni bantu abenzenjani seniqedile umsebenzi ebenginika wona na. Bathi inkosi isihlahla sokuqala sisihlulile azange sisishaye asikwazanga ukudlula kusesibili ngoba sokuqala asivuma ngokuwa Masicela ukuthi usenzisiwe wasecha abantu abami benkade nginitshengisa ukuthi nomshumayeli enginikeze yena angeke nize nikwazi ukumgudluza ngoba wakhethe mazulwini. Leli gama elihlabelele niza lapha kwanana nani benizibopha ngalo ngoba nivumile ngenhliziyo zenu ezimhlophe nathi niyalamkeleni ke abantu abami kodukani emakhaya inkosi ngibusise. Kwabe sekuphela ngovoice. Uma ngabe uvukela umshumayeli umgcotsho wakho uthini na? Cela ukudlula encwadini amazwi ahlakaniphileyo noma izaga noma ama proverbs e16 evesini leka 25 no26 ifundeka kanje. Ikhona indlela elungileyo ebusweni bomuntu uthi ukuphela kwayo lendlela kungukufa. Ithi lencwadi izihlobo zami ezinhle enkosini ikhona indlela eyayibukeke kumuntu iyinhle kodwa egcineni kuye igcine isingufa. Umkhokheli osanda kumfihla emzini wakithi eYideni umama uMasithole wakwahlela sengathi inkosi ngazi imikhumbula lapha ekhona yakaxoxa enye indaba ngolunye usuku uthi kunendoda thizeni lapha ekuphakameni eyake yaya enkosini yamaNazaretha yayothi baba mina nomndeni wami nabanye abantu bangasekhaya ukude ethempelini esikulo sihamba ibanga elide sibuye sesikhathele kanti neminyaka siyabona sizoshiya sizoguga sigcine singasakwazi ukufinyelela besicela enkosini yamaNazaretha ukuba isivumele sakhe noma isiguqo ngasekhaya siguqe khona. Kodwa ngenkonzo ezinkulu njengenkonzo yomkhosi yamadokodo siyohamba siyobambela ethempelini. Yathi inkosi cha ithempeli engilibekile yilona leli lukude hambani niye kulo inkambo yalapha ekuphakameni idlula ingozini. Yaphindela emuva le ndoda ayidangele kodwa yelokuthiwa yelokhu ishoshela ilokhu iya njalo enkosini iyocela ukuthi icela ukuba bakhelwe ithempeli noma isiguqo ngakwabo.Thi inkosi yagcina ivumile yathi sakheni isiguqo ibe sekuba wena umgadi waso.
yenzeka intando yayo manje le ndoda ngoba kuyacaca ukuthi okukhulu kunakho konke yayinenkinga nomshumayeli. Kodwa incwadi abayifunda abashumayeli kuverse 68 ku-chapter ku-page 68 no-69 ikhuluma ngokuthi uze ungamlandeli umgcotshi wakho ngemuva ngoba wena unasabelo kuye kodwa yena unesabelo kuwe. Unesabelo sokuthi akucelele isibusiso soNkulunkulu kanti futhi unesabelo sokuthi akucelele isiqalekiso soNkulunkulu ibe sesiyakwehlela. Uma ngabe unyukunya umgcotshwa kaNkulunkulu usufunani? Usufuna ukutholani? Wakwathi ngelinyanga ufuna umfundisi uGcwense ephethe inkonzo wathi mabe ucabanga usuke uBaptista uthula noBaptista ucathi uzovikela ubani. Yathi lensizwa mangabe seyakhelwe isiguqo kodwa manje kokubona umfula yaphinde enkosini yathi inkosi sengikhulile iminyaka seyangishiya le ndlela engene emfuleni iphinde inyuke ibe sekuyashelela izulu malina ngingakwazi ukuwela kahle bengicela ukuthi okungenani isiguqo ngisibeke ngasesangweni ekhaya. Yathi inkosi wena nje wawukhala ngethempeli uthi likude wacela isiguqo sakhiwe ngakini ngakwakhela sona ngathi sigade uma ngabe usuthi ucela isiguqo soba seduze nakwakho laba abantu asubashiya ethempeli uzobashiya nobani? Uzobashiya nobani? Yathi suka inkosi yabisithi kasakhe yahamba le ndoda ihamba njalo ithandaze lesi siguqo sayo ithandaze isiguqo sayo yathi suka kuthiwa yakhathala ayabisayo enkosini yagcina isithandaze sangweni nasesangweni yagcina ikhathala yathi iphuma eceleni kwesicapha iguqe khona ithandaze inkosi uyangibona kuthiwa yathi suka yagcina ithandaza isembhedeni ivele iveza isandla ikhombe phezulu ithi inkosi uyangibona ukuthi ngiguqile ngathandaza kodwa wena inkosi uyazi ukuthi ngenhliziyo ngiguqile ngathandaza noma ngaguqanga ngenyama. Ndaba kuthanda ukusondezela nawe uzohlanganisa iqoqwana labantu uthi umshumayeli wakho mubi ngo1 no2 no3 uthi mangabe ungaphumeleli naye ibe siyaliduba ithempeli ibe siyovula yakhe indawana oyaziyo wena wedwa nalabo bangani bakho nithi nokwenza indaba kaNkulunkulu kodwa kutholakala ukuthi lapho indlela enihambayo nithema niqala nathi yinhle kodwa phambi kodwa kugcineni ukuthi ithi incwadi sifundile leyo ndlela yiwukufa ngoba awuphumanga kahle ethempelini lakho usuke ungazwene nomgcotshwa wakho. Ngabe ke njengoba selokhu luhambile lolu hambo lonkambo yokuba yiNazaretha yini enhle siyifundile yini siyivunile ithi incwadi ukuvuna kuphelile nehlobo lidlulile kodwa thina kasisindisiwe yini wena usuyizuzile na? Eyakhe inhliziyo usukhulumile nayo isiyakwazi ukuxolela na? Isiyakwazi ukuthethelela na? Usiyakwazi ukuzehlisa na? Usiyakwazi ukuzibona ukuthi nobungcono kodwa ngoba ubekiwe umgcotshwa kunawe noma ebukeke isilinyana kuwe kodwa ngoba ubekiwe uNkulunkulu awunakwazi ukumgudluza usukwazile ukuzehlisa wavuma ukuthi phathwa nguye. Engathi abantwana abahle benkosi asekuphakameni bese ngazincenga inhliziyo zethu ukuba zivume zibe ngezivumayo ukuthi silalele izwi sizwe izwi sigcine lona futhi izwi lenkosi sikhumbule ukuthi lingujuqu aliphikiswa aliphikiseki. Uma iqhubeka inkosi ikhuluma phakathi kwebandla lasezilindile eClermont ithi uthi nibomtshela nithi uyaganga wena suke eduze kwethu asinako ukulandela wena ngoba udlala ngathi sitshela into ushemba ngazange zisitshele yona thina siyazi waze waqinisa ngemhla yakhe ukuvalisa ukuthi le ndlela asifundisa yona ingeyongena ezulwini. Bathi ke abadala mabeyichaza bathi umqwalane wathi ke yilokhu ongabe zizwe kwensonga msila esho laba bezizwe bebala elimhlophe bokufika kulelizwe lakithi. Kungenzeka yini ukuthi bakhona abantu ushembe seshumayele kangaka kodwa izwi lakhe abangazange balithathe baligcine balibophele enhlizweni zabo libe ukuphila kwabo na? Angizokusho konke akukhulumayo kodwa kungenzeka yini ukuthi phakathi komuzi wasenhlanhleni kusakhona abantu abangakathandani, kusakhona abantu abasafiselana okubi, kusakhona abantu abasabophelana amanqine enyathi na? Bathi mangabe fika emzini wasezilindile eClermont evalelisa khona esebuye egospel bathi wakhuluma lamazwi wathi Nkosi enkulu yasekuphakameni sicela sikhumbule usithande ekhathi zonke osenzisiwe ngabantwana. Amazwi wakhuluma inkosi athi nginifundisile konke uNkulunkulu abetheka nginifundise khona nezwi lokungena ezulwini ngimnikile lona angishiyanga lutho.
Ngokuhlonipha-ke izwi lenkosi yonyazi lwezulu sihleli emakhaya ngoba incwadi esiyifundayo lesifundiswe ukuthi asibuyiphatha bese siyifunda siyazi iqonde ithi uma ningithanda gcinani imiyalo yami. Kuhlala kwethu emakhaya ave ngoba singene ukuvila kodwa silalela izwi losiholayo inkosi yonyazi lwezulu ayiba ngumnkosi. Lesi sikhathi esikusona ngingaqondile kubambezela sake saba khona lapha eSouth Africa lapho kwakunomkhuhlane ongaqondakali ukuthi uzolapheka kanjani nokuthi uvela kanjani. Lo mkhuhlane wawubizwa ngeSpanish flu, umkhuhlane ohlasele umhlaba wonke ngesikhathi sempi yokuqala yomhlaba iFirst World War. Lapha eSouth Africa ufike lo mkhuhlane zingu-13 kuSeptember kuze kube phakathi kuka-18 kuSeptember ngesikhathi amasosha ayethathwe abamhlophe noma uhulumeni wabamhlophe ukuyokwelekelela England kanye namanye ama-great powers ayelwa neGermany nama-allies ayo isifika lapha ibuyisa amasosha empini yomhlaba ngonyaka ka-1918. Leyo mkhumbi-ke igama lawo kwakuyi-Yaroslav kanye neFerenegel. Omunye wafikela echwebeni lezemkhumbi eKapa, omunye wafikela echwebeni lemkhumbi laphaya eMtateni eThekwini. Okwadala-ke ukuthi lesifo noma lo mkhuhlane owakuyi-airborne uthelelana ngokamoya ukwazi ukuthi usabalale from east to west and from west to east. Bathi-ke abawusomlando mabesixoxela ngawo wabulala abantu bakithi bebala lethu abangu-127,000 wase ubulala abamhlophe abangu-11,000. Njengamanje lo okhona kulonyaka ka-2020 okuthiwa i-COVID-19 sewubulale abantu kulelizwe lakithi abevile ezinkulungwaneni eziyisihlanu. More than 5,000 people have succumbed to lo mkhuhlane. Nesicela-ke ukuthi uNkulunkulu othanda abantu noNkulunkulu odalile abantu noNkulunkulu ongumnikazi wemiphefumulo njengoba kusho isihlabelelo sika-1 sika-234 esithi ezulwini nguwe wedwa imiphefumulo ingeyakho. Siyamncenga-ke lowo Nkulunkulu odalile konke okukhona okuphila emhlabeni nasemkhathini nasemanzini nasezulwini kuba athele umusa uma ngabe kunezono zethu bese yasithethelela ibongo inkosi. Ngale nkathi-ke yonyaka ka-1918 uNkulunkulu efuna ukuziveza ubukhulu bakhe mhlawumbe nakumina nawe ngokukuhlalisa ekhaya kunento ethile afuna ukuyiveza ngawe ubukhulu bakhe. Sisenyangeni ekufanele ngabe sithi uJuly kodwa asikwazi kuba sibe kulowo mhlangano siubambele emakhaya. Sangehlela ngezansi ngiyathanda ukucelisa amaNazaretha wonke asemanzini naphuma emanzini nasagulelwa ngithi yengathi uNkulunkulu angaze wakhumbule inkosi yethu unyazi lwezulu ngoba indlela okwenzeka ngakhona sesithukile. Uhamba abantu abadala esibe sathembele ukuthi kubona kunomlando esokuthola bazosikhulisa basifundise kodwa sibona bedlule emhlabeni. Sithi uNkulunkulu sicela shaya phozise sakwenele inkosi yamakhosi. Uma ngabe besonile sicela usibonise indlela ukuthi yini kuphi la singalungisa khona ukuze uphinde usithande inkosi. Sicela ukuthi ungasifulatheli Jehova wethu. Sicela ube nathi njalo usigcinele abazali bethu, usigcinele nabantwana bethu, ubavikele inkosi kulokufa, wenze ukuthi balalele nathi ibe siyayilandela nemiyalo esibekele uhulumeni
ngoba inkosi yasekuphakameni, inkosi uNyazi lezulu ithe masenze konke okwenziwa emathempelini sikwenzele emadokodweni. Mayithe emadokodweni iqonda ukuthi asikwenzele emakhaya, sihlale emakhaya singabi uvanzi, ngoba masimba uvanzi soba nalokufa. Kodwa mase kuvulwa indlela ukuthi sihambe sokhonza, ibe sithina sibe nalokufa sisifakela abantu abaningi, kanti uNkulunkulu bebadeshile. Izwi likaNkulunkulu aliqiwe hlobo zami ezilenkosini. Ezinye izinto lezi kumele sifundisane zona ukuthi izwi lenkosi lingujuqu. Inkosi ibusise enikuzwile.